significa psoriasis para ti? Para mí psoriasis significa paciencia, porque hay que dedicar tiempo a tu enfermedad, a cuidarte, a aprender sobre ella, a manejarte con ella, a vivir con ella y a tener esperanza. Psorijaza je za mene bolest koja vas muči do neizmoglosti, kao trag na koži koji vas peče, a ne možete da ga skinete nikad. Patnja. Psoriatični artritis. Puno pitanja. A možda sada i prijateljica s kojom ću provesti cijeli život, ali uvijek se nadam da ću biti najmanje 2 koraka ispred nje. Pocit studu. Ma põen naha psoriaasi ja psoriaatilist polüartriiti juba viimased 30 aastat. Minu igapäevaseks kaaslaseks on naha sügelus, naha punetus, liigese valulikkus ja liigese turse. Ono što je naše udruženje uspjelo da uradi u proteklih par godina da poboljša status pacijenata jest uvođenje biološke terapije, upoznavanje ljudi sa psorijazom, da psorijaza nije zarazna bolest, također upoznavanje pacijenata sa svim metodama i mogućnostima lečenja, kao i promjena njihovog pasivnog stava kada odlaze kod dermatologa. Ohrabrujemo ih da sami zatraže neke metode lečenja. Prije 10 godina bilo je teško zamisliti da ćemo biti ovdje gdje smo danas. Radom društva u suradnji s našim partnerima i putem javnozdravstvenih kampanja omogućili smo našim pacijentima dostupniju biološku terapiju. Biološku terapiju danas je moguće započeti i u općim bolnicama, što uvelike olakšava proces liječenja. Konstantnim edukacijama doprinosimo povećanju svijesti građana o psorijazi koji je sve više prihvaćaju kao ozbiljnu sistemsku bolest. Depuis 10 ans, nous insistons sur l'accompagnement, la sensibilisation et l'information. Les professionnels de santé ont peu de temps en dehors du diagnostic et de la prescription. Zdravo svima. Ja sam Igor Medović, predsjednik udruženja, a Danilo Boljević je sekretar udruženja NVO RAM. Postojimo već 18 godina i borimo se za prava pacijenata. Prije 2 godine smo uključeni u borbu za ljude sa psorijazom i psorijaznim artritisem, da bi skrenuli pažnju na njihove probleme i sve to što je njima zapravo potrebno od liječenja, od radionica, od svega toga, da jednostavno i društvo prepozna taj problem. Viimase 10 aasta jooksul on Eestis ravi muutunud palju efektiivsemaks. Tänu koostööle arstide ja ravifirmadega on Psoriaasi Liit andnud infot raskete psoriaasi ja psoriaatilise artriidiga haigetele, et saaks kiiresti ja ka efektiivsemalt pääseda ravile. Nastojimo da ljudi shvate da ovo nije zarazna bolest kao dostina što je shvaćaju, i nastojimo da ljudi koji oboljeli od psorijaze znaju da ima neko za njih i da pokušava da ih nađe načina da bolje se izbore sa tom bolešću. Oproti letům minulým je postavení pacienta o mnoho lepší, ale stále není na takové úrovni, jak bychom si ho představovali. Proto je potřeba neustálou osvětou detabuizovat toto onemocnění a naučit s ním žít nejenom pacienty, ale především jejich okolí, které mnohdy v důsledku nedostatečných informací o psoriáze svým chováním pacientům ubližuje. Ti se potom straní, uzavírají do sebe, trpí depresemi a bohužel někdy pomýšlejí i na sebevraždu. Pa mislim da je danas puno lakše nego oboljelima, ne znam, prije 15 ili 10 godina. Danas u Hrvatskoj imamo jako dobre terapije što se tiče liječenja psorijaze, od topičke, sistemske pa biološke terapije. Uvijek volimo napomenuti da ne zaostajemo uopće što se tiče standarda liječenja ako se uspoređujemo sa europskim ili svjetskim državama, tako da vjerujem da je psorijatičarima danas puno lakše. Naravno, uvijek moramo reći da ukoliko se započinje sa liječenjem pravovremeno i sa adekvatnim terapijama koje, kao što sam navela, zaista danas jesu dostupne.
Actualmente en España tenemos muchos tratamientos y opciones diferentes para tratar la psoriasis, tanto tratamientos tópicos, sistémicos como biológicos y biosimilares. Sin embargo, no muchos pacientes de psoriasis acceden a los últimos tratamientos más seguros e innovadores, y esto a veces es un problema para muchas personas que ven que tienen una serie de barreras de acceso a determinados tratamientos. Ce dont nous sommes les plus fiers aujourd'hui, et ce qui nous motive, c'est de voir des patients arriver dans un état dépressif important et de les voir repartir avec le sourire et la confiance. Le problème le plus pertinent, c'est que le patient accompagne son traitement sans culpabilisation, c'est-à-dire qu'il parvienne chaque jour à faire de son mieux. Ne jamais baisser les bras. Porque a veces la psoriasis también te da buenos momentos en tu vida, te fortalece y te hace, como muchas enfermedades, madurar y afrontar la vida desde una perspectiva mucho más positiva, mucho más auténtica, viviendo mucho más el día a día y valorando mucho más las cosas importantes de la vida. Svaki pacijent koji ima psorijazu treba da ima mogućnost svih metoda lečenja, da mu ti lekovi budu dostupni i da uz njih zaboravi na sve probleme. Tulevikuks sooviksin psoriaasihaigetele veel paremaid ravivõimalusi, paremat bioloogilise ravi kättesaadavust, eriarsti kättesaadavust, taastusravi, psühholoogilist abi. Seniks aga olge rõõmsad ja terved. Moc bych si přála, aby kolem sebe měli pacienti a jejich rodiny lidi, kteří je budou brát takové, jací jsou. Nebudou se jich stranit, vystavovat je nepříjemným situacím. Z medicínského hlediska bych pacientům přála, aby pro ně byla léčba dostupnější, objednací doby na vyšetření co nejkratší a především, aby o ně pečovali empatičtí lékaři, kteří v nich budou vidět člověka s jeho každodenními starostmi a ne pouhou diagnózu, kterou mají řešit. Želim da se oboljeli od psorijaze ne boje kao što sam se ja bojala. Želim da se ne srame sami sebe i želim im da se prihvate onakvima kakvi jesu. Danas uz svu moguću dostupnu terapiju mislim da normalan život koji su imali prije psorijaze mogu jako lagano postići. Mi smo tu da im pomognemo u našim radionicama koje organizujemo i nadam se u narednom periodu da će biti mnogo više uspjeha i saradnje sa pacijentima.